يطوف يطو مد طبيعي وسكن setelah dhammah. Alai ya'lin ya sukun setelah fathah, mim sukun bertemu dengan waw, idhar syafawi, wil danun ada lam sukun bertemu dengan selain lam dan ra. Nah, ini idhar. Lam ni disebut lam ism. Tanwin bertemu dengan mim, idgham bi ghunnah. Mukhalladun mad 'arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Bi'ak wa mad tabi'i biwa idgham bi ghunnah. Aba mad tabi'i ri tarqiq mad tabi'i wa ka sin. Tanwin bertemu dengan mim, idgham bi ghunnah. Wa ka sim mim, sukun bertemu dengan mim, idgham bi ghunnah. Ma'in mad 'arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lam tabi'i alif setelah fathah. Yusadda'u au mad tabi'i wa sukun setelah dhammah. An nun sukun bertemu dengan ha, anha. Anha mad tabi'i. Wala mad tabi'i alif setelah fathah. Yun nun sukun bertemu dengan zai, ikhfa haqiqi. Wala yunzifun mad 'arid li sukun. Wafa fa mad tabi'i alif setelah fathah dibaca 2 harakat. Wafakihatim tanwin bertemu dengan mim, idgham bi ghunnah. Ya waw mim nun dibaca dengung 2 harakat ghunnah. Wafakihatim mimma tasydid mim ghunnah musyaddadah. Ma mad tabi'i
Yatakhayyarun. Yatakhayyarun. Ru-nya dibaca tafkhim karena berharokat dhammah. Ru. Yatakhayyarun. Mad 'arid disukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Kemudian walah mitai. Walah mitai. Ya sukun setelah fathah disebut ya lin, baca lembut. Tairim. Ra-nya harokat kasrah dibaca tarqiq tipis. Ri. Rim. Tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah. Mim gunnah musyaddadah tasydid mim. Ma mad tabi'i alif setelah fathah. Yash tahun. Mad 'arid disukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Panjangnya 2, 4 atau 6. Wahu. Mad tabi'i waw sukun setelah dhammah. Tanwin ra dhammah tafkhim. Wahuru. Run. Tanwin bertemu dengan ain izhar halqi. Wahurun ain. Mad 'arid disukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Ka'amsa. Mim sukun bertemu dengan sa. Izhar syafawi. Sa mad tabi'i. Ka'amsalil. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Idgham syamsi. Lamnya diidghamkan ke lam. Lam ta'rif masuk ke lam. Ka'amsalil lu'lu'il. Lu'lu'il. Alif lam qamariyah. Izhar qamari. Maknun. Mad 'arid disukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Jaza. Za. Mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Jaza'an. Tanwin bertemu ba. Iqlab. Jaza'an bima.
ما مد طبيعي كمد طبيعي نو مد طبيعي يعملون مد عارض لسكون. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ke Rafidah. Jelas tak gambar nih? Ini saya baru live ke YouTube. Oh, jelas. La mad tabi'i yasma'u mad tabi'i fi mad tabi'i ha mad tabi'i law waw idgham bi gunnah tanwin bertemu dengan waw lagwaw tak paham di sini ada tak lah. Ini tambah apa nih? Tambah polling tanya komunitas. Ya tidak. Apa nih? Tapi ada tombol like di sini. Ada gambar tangan yang yang like 2, yang nonton 2. Wala mad tabi'i fi mad tabi'i ma mad iwad. Berhenti pada huruf yang berfathah tanwin fathah selain ta marbutah dibaca 2 harakat. Ta'thima illa qimad tabi'i la mad tabi'i qimad tabi'i lan man salama illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sid rim makhdud wa talhim mandud.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Kak Cut. Wa dhillim mamdud. Wa ma'im maskub. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. Ni apa ni keluar? Apa ni Bunda Rafidah? Masya Allah. Ini beza ni. Saya tak faham ni apa ni. Pesan ditarik. Saya tak faham ni apa ni. Memang beza dengan TikTok. Tak apa belajar. Saya cuba-cubalah ni. Tak tahu tadi kan nak kepengen terlaki. Macam mana di sini? Ni apa? Oh, ni matikan. Ni sorotan disimpan ke channel anda sebagai video. Ini layar hijau. Ni pakai cahaya.
Insyaallah. Kebetulan tak tidur. لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. Sullatum, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, ya waw mim nun. Min, ini dasarnya nunnya sukun bertemu dengan sukun. Mim sukun, nunnya sukun bertemu dengan sukun, maka dia diberi harokat fathah. Minal, min, jadi minal. Iltiqa'us sakinain bitahrik, diberi harokat fathah. Minal alif lam bertemu dengan hamzah, alif lam qamariyah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hukumnya izhar qamari. Awwalin, mad arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Wa thullatum, tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah, ya waw mim nun, yanmu. Kemudian nih ada pertemuan dua huruf sukun dalam dua kalimat. Sukun yang pertama nun dari huruf jar, maka diberi harokat fathah. Min jadi minal. Alif lam bertemu dengan hamzah, alif lam qamariyah, izhar qamari. Mad badal minal khiri, ra-nya berharokat kasrah maka dibaca tarqiq. Wa thullatum minal akhirin. Mad arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Pemacet. Wa ashabus shimali
ashabus shimal. Wa hamad tabi'i bush alif lam syamsiyah idgham syamsi طيب ثم صل رحمن تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرام الشمالي ما مد الطبيعي kalau diwasal ya. Nah, ini diwasal. Ini tanda khilaf akhir ayat. Khilaf akhir ayat. Nah, mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Dibaca 4 atau 5 harokat tariq syatibiyah. Mad tabi'i 2 harokat. Bush alif lam bertemu dengan shin, idgham syamsi. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في مد الطبيعي سمو مد الطبيعي ميو مد مد إدغام بغنة حميم مد عارض بسكون في سموم وحميم وظل tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah, nun sukun bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, miyah mum mad arid li sukun. Cieng
Hai. Mengucapkan hai. La mad tabi'i, ba mad tabi'i, ra tarqiq karena berharokat kasrah, ri, la baridiu, tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah, hurufnya 4 ya waw mim nun, wala la mad tabi'i, alif setelah fathah, karim, ra-nya dibaca tipis, rim, mad arid disukun, mad asli bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. In tasydid nun, gunnah musyaddadah. Innahum, mim sukun bertemu kaf, izhar syafawi, ka mad tabi'i, nu mad tabi'i, qab qalqalah sughra, dha mad tabi'i, dzalika mut, ra tafkhim berharokat fathah, fin mad arid lisukun. Hello sir, hello girls. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ka mad tabi'i, nu mad tabi'i, yusir, yusir, ra-nya dibaca tafkhim, yusirruna, karena berharokat dhammah, ru mad tabi'i, wa kanu yusirruna 'alal, ini iltiqa'us sakinain bil hadf, dibuang huruf madnya karena bertemu dua sukun dalam dua kata. Karena yang sukun pertama huruf mad, maka huruf madnya dibuang dalam lafaz. Alal, lam ta'rif bertemu dengan ha, alif lam qamariyah, huruf qamariyah, hukumnya izhar qamari. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, nun sukun bertemu dengan tha, ikhfa haqiqi, alal hinfil, alif lam bertemu dengan ain, huruf qamariyah, izhar qamari, alal hinfil azim, mad arid disukun. Wa ka mad tabi'i, nu mad tabi'i, yaqu mad tabi'i, lu mad tabi'i, aiza mad tabi'i, mitna mad tabi'i, wa kun gunnah musyaddadah, na mad tabi'i, turara tafkhim dan mad tabi'i, tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah, wa 'idha mad tabi'i, tanwin bertemu dengan hamzah, izhar halqi,
inna tasydid nun gunnah musyaddadah inna mad tabi'i lamab qalqalah sughra qutbu jadin au mad tabi'i sun mad 'arid disukun. وآباؤنا الأولون mad badal mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, mad wajib muttasil. Dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Aba'unal nal ni huruf mad sukun bertemu dengan sukun, maka huruf madnya dibuang dalam lafaz. Tidak dibaca una tapi unal. Langsung masuk ke lam. Alif lam bertemu dengan hamzah, alif lam qamariyah, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, hukumnya izhar qamari. Awwalun mad 'arid disukun. Qul dalam sukun yang terdapat pada kalimah fi'il, yaitu fi'il amr, hukumnya izhar karena bertemu selain lam dan ra. Gunnah musyaddadah wajibul gunnah. Alif lam qamariyah izhar qamari. Awwali li mad tabi'i wal alif lam bertemu dengan hamzah, alif lam qamariyah wal izhar qamari, mad badal wal akhiri tarqiq wal akhirin. Qul innal awwalina wal akhirin. Mad 'arid disukun, ada huruf mad bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Mad 'arid disukun, panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Lamaj qalqalah sughra qutubu jadin, berjumpanya huruf qalqalah di tengah kalimat. Lamajmu mad tabi'i waw sukun setelah dhammah, au mad tabi'i waw sukun setelah dhammah. Lamajmu'una ila mad tabi'i alif setelah fathah.
ila mi, ya sukun setelah kasrah, mad tabi'i, qa, alif setelah fathah, mad tabi'i, yaumin, yaumin, waulin, waw sukun setelah fathah, yaumim, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, yaumin ma'lum, mad arid li sukun, mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Alhamdulillah, sudah satu halaman kita beri harokat. Nah, untuk siang ini saya cukupkan dulu sampai sini. Syukran Unda Rafida, Cik Ieng, Kak Cut. Lagi masih kat sini. 3 orang je. Saya izin pamit dulu. Barakallahu fikum jami'an. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.